Daha ka time san chin thar lo ngai tha ang achar tu ma som twangi kumthara thil poi hu em pani mi puita na cha kan du minister Pusu That tuna chindam sarkar spokesman municipal electric minister Pusu That chuan kumsang ni somni pakhat kumthara mi pui hne na thil poi hu em pani acha a pakhat na chu covid-19 ni in bo in ni thlengin khovel pumpuya hen na hi ala re lova ke ni chindam ma po mi pathumin an nun na an chana Tirim township a tui thang khwa achang covid-19 wanga dam lo hi mi sumthum pathum lai an ni a health department in inven na atana dana siam te fil fight takin zom itumang o dan zom hi kan zawai tan him theina tur le dam na tur ani e ati panina a chuan kan ram chu kan shat angin in ka na alare theilova no pang nu mithi an la om renga refugee tam takin har satna tam tak an tonga he hi meeting pa ngai taka oma ram alo daya in ka na thlen to lo nan kan zawai in kan chung china a kan chereng don ani ti in the Hakka Times ne na soi tui thang khwa covid-19 wanga dam lo mi sumthum pathum omin mi pathum an thi to Tedim township a tui thang khwa chang covid-19 wanga dam lo hi mi sumthum pathum ni in mi pathum an thi to ti January ninga khan kan thu don na chuan asoi hemi ko nga hian chindam chung health department a thok Dr. Mangtin Chal chuan covid-19 wanga thi hi Tedim khwa achungin mi pani le matupi achungin mi pakhat an ni a chindam chunga facility quarantine da hi mi zali somkwa pakwa ni in home quarantine a omnen an zawai in mi zasari le pathum an om ati tui thang khwa adam lo mi somthum pathum te hi in leina an boss leina achanga kaidar an ni a social affairs minister Pupaulun min thang chuan an ahuna hian avatlo fil nge ani tui thang khwa hi December ni somdi pasari achanga January ni kwa thleng total lockdown nei ani bo Hakha in hunna chuang le pek la niri lo te January ni ria da la ke draw an nei le don Chindam sarkar chuan Hakha in hun an peka la chuang le mi la pek ri lo te chu January ni ria da la ke draw kan po tir le ang ti in minister Pusu That chuan January ni nga khan asoi avoi khanna anin hun kan pek lai hian in hun khazali sumthum paruk ni in alabang hi mi za som pathum le sarkar office pakwain an pot thale ang poisa pesa te ho hi in hun license pek an ni ang ti in road and transport minister Pusu That chuan Hakka Times ne na asoi Chindam sarkar chuan kumsang ni somni chunga zirlai ti tha mi za sumthum pathum te loman ape Chindam sarkar chuan kumsang ni somni chunga thiamber ni na la mi za sumthum pathum te chu January ni dia khan Hakka Town hola loman ape a loman kan pe kho hi kumsang ni somni chunga zirlai thiamna big nei mi za sumthum pathum kan thlanga kan pek te an ni ti in minister Pusu That chuan the Hakka Times te na asoi Tunchung loman an pe kho hi administration planning factory handicraft livestock agriculture athiamna nei te an ni a chuan chief minister sak chunga afil zol te po he loman hi pek an ni bok khazong kha tunchung the Hakka Times ni chanchin thar kan kwan the te chu ani e